Mau ke pameran ya? Ada korsil guys. Wah. Ada ombak-ambing. Mana ya? Ada ojot-ojot guys. Yuk kita jalannya. Bunda mau naik itu. Oh iya. Tarik. Itu kuda. Bunda mau naik kuda. Iya naik kuda. Korsel. Sama bunda lah. Ya mau naik itu. Seru ya, seru. Naik kuda. Ya mau naik kuda. Kita naik kuda katanya ya. Beli karcisnya di sana, Ge. Ayo, ayo. Beli karcisnya di mana? Di sana kali tuh. Goceng. Neng. Di mana belinya karcisnya? Beli karcisnya di mana? Beli karcisnya. Pakai karcis Om, di mana belinya? Di situ. Mana orang? Oh di situ. Ya, beli karcisnya di situ. Naik. Teteh mau naik, sok kan? Kita mau kuda. Kita mau apa naik kuda? Ah ngeri, kuda mah di situ aja sih dulu. Aman gak Om? Aman, nanti dijaga ya. Tuh di sana apa di sini, Dedek? Situ. Apa di kuda? Jangan gitu aja. Situ aja. Ah, Teteh di kuda. Iya, nanti Bu. Mundur Dedeknya, mundur duduknya. Ya. Mau nggak? Ayo naik kuda yuk. Teh, 2 berapa? Bentar dulu, ke video. Uang pas bentar ya? Bentar. Ya, nggak ada receh bener. Harus uang pas. Itu Dedek. Kurang ya? 20. Hiji deui, 2 deui. Nah itu aja nih. $15 ayah. 1000-nya itu. Mantap guys. Beli karcis dulu. 2 teh. Uang receh suruh ya. Kasih ya. Nih Om. 2 ya. Dek megang Dek. Gede. Ini seneng ya. Juga pegang.
Jokin. Tahu menjokin bae. Satu lagi Bang Dede.